पाउजेद युमफम ओइबा मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर की चखौ यूरोप कंट्री सिंग थाबा औननबा ऑफिशियल ओइना लॉन्च तौग्रे वार ऑन ड्रग द मियामना सपोर्ट तौबिदुना पॉपी पाम्बी थारारोय अतोपा पाम्बी सिंग थाजरगे आइबिरकपा असिगिदम मियाम थागतली बिरेन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर की चखौ जीआई ब्लैक राइस आनबो इन यूरोप द थानारो ब्लैक फ्लैग ऑफ तौग्रे चखौ की फोटोक सिंग अदु नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमो अमरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर न पुनः मार्केट तौबने सीएम सेक्रेटरीट ममांग द पांगथोकिबा थरम अदु एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी भाईफाई मोमा की प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवदत्त शर्मा अमरी अतई ऑफिशियल क्याना सरुगाखे थरम ग मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन थरम बसी पिक्चर अबसु यामन मरुओइबा अमनि खलग भाग सरुगाबने मधुदी आइकोना सेक्शन हौदबदगी लमदम मसिदा फंगबा किंग सिलीसु अतोपा स्टेट सिंग द जियोटेक तवनख्रे अदुबो चखौ असिदी स्टेट असिने जियोटेक तौरबना अतोपा स्टेट मतन मखोइगिनी आइबा यारारोय अमरोमदा चखौ हाइबा पोसक असि अतोपा स्टेट सिंग जाउन अतै कंट्री सिंगसनासु यामना पाम्बा अदुबा ngasi फावबद ऑफिशियल ओइना थाबा लैत्रे मरमसिना ngasi यूरोप कंट्री सिंग द थाबा हुननबा ऑफिशियल ओइना लॉन्च तौबनी ममांगदसु पाइनएप्पल जाउना अमदे जिंजर थादोपा हौखरबने असम इसागी ओइबा पोथोक सिंग मपान थादोकलग फार्मर सिंग दा मुक इन्वेस्ट तौरग मखोइगे इनकम हेंगदा फोनबने अमदे इरमदा मसिगी पोथोक सिंग असि मालेमगी मियाम दा खंगनबा फोनबने अमरोमदा वार ऑन ड्रग की मखा सथर पोइन डिस्ट्रिक्ट खरा द पॉपी पाम्बी थारंबा हेक्टर सामरी हुमपु मुक्त थानरबा अल्टरनेटिव प्लांटेशन सिंगसु थाबा हौरे आइखे वार ऑन ड्रग्स द मियाम सपोर्ट तौबिदुन पॉपी पाम्बी थारारोय अतोपा पाम्बी सिंग थासरगे हाइबिरकपा असिगिदबक मियाम बथागतपा फोंदोखे गंगा प्रसाद चौरासिया ngasi मणिपुर की गवर्नर इन चार्ज ओइना वासक लौग्रे मणिपुर गवर्नर नाजमा हेप्तुलागी मोट सिंद्र सिक्किम की गवर्नर गंगा प्रसाद एडिशनल चार्ज लौरदना मणिपुर के गवर्नर की फम पुननबगिदमा ngasi अयुक इम्फाल थोंलाख्रे माना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोंलाबा मतमदा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार डीजीपी एलएम खाउते अमसंग इम्फाल वेस्ट की डीसी टीएस किरण कुमार अमद अतै सिविल अमदि पुलिस की मको थोंबा ऑफिसर कया लाक्तन ओके मणिपुर की गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना सुटी लौखिबदगी महाक हलक्ट्रि फाव गवर्नर ओइना थौपुगदरबा गंगा प्रसाद चौरासिया ngasi नुमित चुंगबा मतुंग पुंग 12 मिनट निफुदा वासक लौखे महाकु मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पीबी संजय कुमार मणिपुर राजभवन मणिपुर की गवर्नर ओइना वासक लौखे वासक लौबा अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजित कैबिनेट पीडी मिनिस्टर टीएस साइटबर्ट डेप्यूटी स्पीकर के रविंद्र चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार अतै ऑफिसर सिंगसु सरुगाके गवर्नर वसक लौरबा तुंगदा मोइरांगदा लैबा आईएनए कॉम्प्लेक्स सतुना यंगे ओलंपियन सुशीला चानुना रिम्स की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की एमटी आंगदोखरे ओलंपियन द मेडल फलक्ट्रबसु सुशीला चानुना इंडिया की 1.3 बिलियन की मियाम की थमोई जोय तोबंगमले अन रिम्स की डायरेक्टर ए सांतना फोंदोखरे वाफम से रिम्स की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की एमटी ट्रेडमिल टेस्ट अमदी हॉस्टलर सिस्टम ओलंपियन सुशीला चानुना आंगदोपगी थरमदा फोंदोखिबने थारोमदुदा एमएस प्रोफेसर एस प्रियोसाखी अमदी डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर सासिन देवसु सरुयाके सुशीला चानुना लाइबक थीबदगी हंदक ओलंपियन द मेडल फंगबंग महउद्रबसु मणिपुर लेंगाक अमदी मियामना हराउते एम ऑक्फीबा असना मेडल फंगबदगी हेना नुंगायहले आइके ए सांता हॉकी मसाना की मरमदा माग मसाना थेंगनर की बवरी लीबगा लोइनना सानाफम निंथेना लाइत्रबा मतमसिदा मणिपुर की ओलंपियन लेपतल थोरकपासी अंगकवा पोगे हदक मणिपुर की सानरुसिन उलगलिबा परफॉर्मेंस असना मणिपुर हॉकी की अनुप इहो अमलाक लगनी आइके मणिपुर लिंखलिबा प्राइवेट स्कूल सिंग द लाइफम थोप सिंग निंथेना लाइरिब्रा हाइबा यंगचिनरबा बियंग संगलगनी देसाम मणिपुर लिंखलिबा प्राइवेट स्कूल सिंग द लाइफम थोप सिंग निंथेना लाइरिब्रा हाइना यंगचिनरबा बियंग संगलगनी आइना डेमोक्रेटिक एलायंस ऑफ मणिपुर देसाम के सेरोल मन फंगदोरगले सेरोल सिना हाई लमदमस्त लेबा प्राइवेट स्कूल सिंग आंगनबगी कांगलोन लेबा तारगसो कांगलोन सिंग अदुगी वांगमदा लानाई मियोइसिन अपam पमोंग द सेंडल लंबी मानबरोम स्कूल क्या लिंखलक्पगी ममी चाउनसु तारगले हाना रिकॉग्नाइज तौखिबा इंस्टीट्यूशन सिंगदगी रिकॉग्निशन लेबा योनबा तौनदुना मफम अमदा हेक्ता स्कूल चलाइबसी क्यागी चलाइबा क्यागी पाउतमसु लेरे सही के एडमिशन फी अमरी थागी फी का चुना तब पोंगथा लेफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टीज अमरी स्टाफ सिंग मफुंग फाना लेतना चलाइबा क्यासु यावरे असिंगुबा सिंग यंगसिन फिनाबसु लेतना एजुकेशन सेक्टर द मरिंग पंगतोक तौदुन लेरिबा थोंगासे खुनाई की अफब मयून अमद संगसिलपगी खुदम नते आसुकना इंडिया की इंडिपेंडेंस डे बॉयकॉट तौख्रे लागलिबा अगस्त 15 पांगथोकदोरिबा इंडिया की 63 सुबा इंडिया निंग तंबा नुमित इंडिपेंडेंस डे टोटल बन कौबा लोइना
boycott tawri hain Alliance for Socialist Unit Kangleipak asuki Publicity Committee mangal serol na haire aina thingkraba party asigi serol na hai India gining tampan mit August ara manghage ayupung taruk dage namidang pung mga poba state asigi mafum sin bathuna total shutdown tawragani laibak miyam na bandasi bu mai pakhan pina pa appeal tawratan na bedasi Kangleja sing bo sanglaba chahi ke nam thaduna lagli laibak asigi mi khrana ake amogi nuwarba ponsi marel amada laijarabasu Kangleja ke hati aksel gi oiba laudaba jadaba sehin thorang ke lauba ngamdre COVID-19 na maram oidan laikitaba ke hati matik chaba medical care lauba ngamdaba na oire masi punamak India gi oriba economic system asina oilapane MP sana jawbuna KEF and PDG Union Minister unagre FCN na Manipur gi food grancing ziriba railway station dagi impal ziribam lambi tapuana na bataksin gre Rajya Sabha ki MP Ningthau Laisemba sana jawbuna ngarang KEF and PDG Union Minister Piyush Goyal unatuna FCI na pusilakli pa Manipur gi food grancing asi ayamba ziribam railway station dagi National Highway 37 Imphal ziribam lambi tapurak na ba apamba phangdokre loinana Union Minister gi maike dagi su hiramasida yangsilagani habi thajaba pirakre aire Hiramasi ki matang Ningthau sana jawba Laisemba Union Minister da phangdokibada Ziribam railway station asi kumjali sing ani taraga taruk tagi mafung pana thabak tawba augre maramaduna Manipur gidamak FCI na purakli bafud grancing Ziribam railway station dagi Imphal Ziribam National Highway da oina phana da wafam thamke masi all Manipur Road Transport Drivers and Motor Works Unit amadi Union amadi Manipur miyamna thabak oina onthok papambaga loinana Union gi maike dagi su hiram masida MP gi kuthangda Union Minister da memorandum ama pisalaki aiba wafam thamke Manipur gi miyam gi khalaga athuba matamda athubada mathau taba thabak paikhat piraknaba Ningthauna Union Minister gi puning singsen ke MP Ningthau sana jawba Laisemba gi kuthang Union Minister Piyush Goyal da All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union pisalaki ba memorandum atuda palibade Ziribam railway station asi Manipur gi atopa mafam sing kasamna pa mafam am oire loinana National Highway 37 da Imphal Ziribam lambi da leiba makru thongsu Union Minister Nitin Gadkari laktuna sangakre Atopa thongani barak amadi idang thongsu atoba da sangana na basem sare loinana lambi asi yamna nuwairaba maramna pot pothok pusin tawbada khudong chadaba matamayuk natre loinana ahokiba sahi tararum asida highway asida pot pothok pusin tawduna lagli adobo komjali singani kungi July amadi August thadaki FCI Zonal Office Guwahati amadi FCI Regional Office Dimapur Nagaland anina porayamba Railhead FSD Ziribam gi mohutta Railhead FSD Dimapur da onthokiduna National Highway to Imphal Dimapur lambi da pot pothok pusin tawbi khudong chadaba ke mai unalle hapa wafam jeng palle panbaya badi Ningthau sana jawba Laisemba Ministry of Consumers Affairs Food and Public Distribution Department of Food and Public Distribution Manipur State Consultative ki chairman oina khankrabane lakadoriba assembly election da nupi mirep hena puthokna ba honagani tombe mathang sahi lising ani kunithoi gi angan basarukta pangthokadorba Manipur assembly election asida nupi mirep hena puthoktuna state assembly da nupi kholau tahanaba madi nupi da ainba sakti pinaba Shiv Sena na thabak paikhalagani masigidamakta Shiv Sena na lusingduna Manipur Democratic Alliance ki mioi tarung na sabat team amad Delhi da satra Shiv Sena ki national leader sing MP sing si minister sing unaduna khananai na bagi mipama pangthokre haina Shiv Sena ki president oibituna na Manipur Democratic Alliance ki convener oiba M Tombi na phangthokre wafam asing asi Imphal ki Babupura da leiba Shiv Sena ki office ta pangthokpa pawgi mipama mada M Tombi na phangthokibani mahana pawmi sing da makatara phangthokibade ngasi pawba Shiv Sena ki oina pradhan amadi member kharamikal da mai palakpanatana MLA oina amada puthokpa ngamdri marmaduna handak pangthokadurba assembly election asida Shiv Sena ki mirep kaya thadokuna MLA kya kananaba khonagane masigidabakta Shiv Sena ki MP sing loina Maharashtra ki Chief Minister Uday Thackeray na sing Manipur da lakna baton tawramle aike makatarakpa atopa paw amadana accidental soklabi PSG ki member Romada lupalising tarambanga mateng pangkre haukiba August 8 gi ayukta labak thiba lambi ki accident thawdok amada sokpadagi hauzik layeng dona leiribe tentha khongbal dagi sansam rom gi ana layeng bada mateng oinar bangasi punna hingminasi group PSG na lupalising taramanga gi sel ki tengmang piduna imung manong gi awa pada saruya khre aina PSG ki information and publicity secretary chawba haikam na press ta dorokpa cherola man phangdorakle
ngase PSG gi president Pauram Santi Kumar na luchingduna pangthokiba tengbang thorom aduda group asige media advisor Rakesh Naurem, secretary S Joydeba, treasurer Thangjam Brazikesor, information and publicity secretary Chaupa Aikam, joint secretary Apujam Akela Al Santi E Samola Wahida Begum El Siamjaiban Singba Maruiba member Kia Sarugiake. Nagalambarom the Isum Kairab Kom the Triton Torambagi Param KRN Sangdo Kadabani Haume. Isum Kairab Kom the Okibazulai Taragatareta Mui Karat Sanglakanopi Angang Puram Pasing Kuirabagi Patonda. Ngarang ikan kangok dana Agas Taraga Matoi the police na Mui Taraga Mapangi Marum the Mu any Fagat K. Fagat Kiba Ikui dana KRA Koki Revolutionary Army ki Mui ni Iba Mui Arin Isum Kairab Kongi Safe K. Yum the Sanglak to the bit Ahung Gibanum the Kaitel Pan bit Lakadabani Lakdrabadi Abu or Anakian Kangalamble Aina. Federation of Aumiki Publicity Secretary Dr. Laisemba Magano Presta Tadora Paserola Mana Aire. Serola Sanahai Masara Masabu K. Any Hajabami Ani Aduki Manunda Mongbu Beles Kangmong Kul Manak Bestopor District Ki Siv Dongkang Masanopa Leko Haune Arba Leko Ho Asi Hanasu Kul the Sandra Senkai Tunkai Tobaki report lay Masda KRA Gi Lusing Basinami Ani Asi KRA Abadomiam the Sangbo from Toge Karimaram Ki Kul Amaki Sipo Kauribano Kom Probasi Manipurki Yak Salai Leba Asengba Aborigine Masida Koki Lalawasing Twin Akitu Zumapiba Asito Viro Devani Aire. Serolis na Haribadi Isum Kairab Kom the Sang Laga Furam Liba Musing and Dukidamakaki R.A. na Mitharak Laga Kunjat sing the Aki Akang Pirambatong Asina de crime the Senaribasing Adu KRA Gamari Linare Takpane. Matangasi the Manipur Legaki Home Department Su Toner KRA G. Losing Bus in the ground Rugi Wang with the Tabak Totan Balakot Pam Tabaxing Lokat Piu Aina. Federation of Aumiki Serolas na Pongdoragle. Sahi Kuntrarom Asibagum Lairobadaki Siam Periano Honaduna Hinkalak Laba LLI Project Kitabak Sayan Ngayan Totana Botke Sandan Pam Wengano LOLIFAD. Loktak Lift Irrigation Project Hokiba Sahi Kuntrarom Gimatakta Kanamatan Handa Yang Bidan Lairambadagi Pam Housing of the Canal System Punamama Pamarang Kandan Lairambadagi. LOLIFAD Loktak Lift Irrigation Farmers Development Committee na Hajabadaki Minister na akan dapat biyang Changpi dun lising ani Taragam Pandagi agang napa matam khara da Canal da ising piduna Kharifam Mati Rabi Lauruki Tabapai Katuna Lagle Aduba Sahi Kuntrarom Asibagum Lairoba Loktak Lift Irrigation Project Asi Housing Minister na biyang Changbadagi Pibam Khara Pagalakpa Asida Masagi Ojaba Thiba May Khara na Sayan Ngayon Amade Board ki Hona Bigano Tauriba Assistant Minister Gimiang Changbi Hana LOLIFAD ki Chairman and Sanazawuna Press Tadorok Bal Serola Mana Aire. Serola Sana High Minister N. Birenda Loktak Lift Irrigation Project Asi Hingadan Bataba Pakala Pagimanung Janaribas estimate Amasem to the center Kimari Lenaba. Ministry the Tapataki Project Asi Tawuna Semkanaba sanction Pirakre Ibatanare. Adabangasi Fauba Langak Amadi LLI Project Sikitabak Tauriba Mari Ledaba Department Kimakage. Sanction Taruki Senpa Madu Kianu Iba Asing Badu Kangandre. State does the project Amaki Tabapai Kanaba Center na Paisa Kaya Tarakle Abisi Prasamium Harawingani Adabo. LLI Project in the Matakai Tarakiba Senpam Kianu Iba Mayaksana Kangan Bangam Tripasi Angapam Ore Aire. Serolas in the Makataribadi LLI Project Pam House number 1, 2, Amadi 3 Pam Sing Amadi Transformers in Sinanaba. Sinaba Anuba Tender to the Masaknaba Agency Amata Tabak Tona Sem Sakre. Matamzana Paikalaba di Matangi Laruk Nangadra Aina Panare Laibak Tibadi Hausik LLI Project Kenel Gitabak Chada Yankai Hena Watuna Lere Kenel Gilam Eba Manak Pamusin the Cops and Gray now the debarkation to Matotare LLI Project Area Singak Sinanabagitabak Marilenaba Department as over Totang Logan the Tabak Paikatpa Matotare Maragasi the Unit Home Minister's Medal for Excellence in Investigation Award Pinanaba Lautorapada Manipur ki SI Nopi Amayarakle. Kumza Lising Adi Kunmathoigi Wena Lebakasi Police Person List Sama Yankani the Unit Home Ministers Medal for Excellence in Investigation Award Pinaraba Lautorapada Manipur Police Department Sub Inspector YB M. Priyadarshini Devi Kaupi Nopi Police Person Amayarakle. Investigation Gilam the promote toner medal as Kumza Lising Adi Taragani Pandagi Siam Dona Zahi Kurengi. Tongan Police Person sing the Pituna Lakebane. Kumsi Sahi Lisingani Kunmathoigi Oina Police Person Sama Yankani Toidamana Asi Pinabangasi Ministry of Home Affairs na Lautor Kibane
Masih menungda CBI dagi taraga manga Madhya Pradesh amadi Maharashtra dagi taraga mathoi amadi Manipur dagi ama yauna adai atopa state amadi UT sing dagi person jauri handaki medal asida punna nupi person kunipan jauri medal lokthok pada jaruk labi Priyadarsini Mapureba Khedri Diamond Kaksing Turel Kwangman Ingthau Pareng hauzik Kaksing Police Station da Sub Inspector oina thau pure mak moirang Sribol leka dagi parang Them Joy Kumar gi masano pine mak kumja lising ani tara da Manipur Police da yaurake award asi phangbagi matang da mahana phongdo kibada award asi Manipur Police marwaina Kaksing Police da credit penenge maramde thabak kudimak teamwork oibane award asi Police Department da penenge haina phongdoke ahing da harlo basat kiba am accident da laikidaba pende Yuria har lo na bagi nongalam dai da thoki ba mi ani ki manung da mi am accident thok da laiki da ba loina na amana aruba phibam da laikan nari aire thawasi bo hoidrom jot development club na akan bomong da janing da ba phang dokre thawdogasi ki matang da si hoidrom jot development club ki president ananda phang dorak pada thasi ki sejat tara ka mathoi ki nongalam dai da akutana porom pat laiba district agriculture department da Yuria har lo basat ki ba mi am accident thok da laiki dre amadi mahaka sat mena ki ba mi amana aruba phibam da laikan nare Laikidaba mi adagi maming hoidrom Bebekananda sahi kun kamathoi apopo hoidrom sanatomba kawe phibam luna chokton laikan nariba hoidrom Rodi sahi kun apopo hoidrom siam kawe mahoi animak lamlai esik manung sanba hoidrom khuldagine thaudogasi tezburda nongalam dai pung animak harum tabada thokibane thaudogasi bu hoidrom khulgi committee hoidrom maira pai bi loop amasung hoidrom jot development club na akan ba maung da janing da ba phongdok pagaloina na khunja sina thengnari ba awaba asigi yengduna Kulasi da Yuria ahar fangan biu laikidaba Bebekananda amati soktur laiba Rodida lengang na mating pang biu han apel tauke makatarak pa ato papau amadana SOP ngak trabadi curfew thamlak pa AI miam na SOP ngak tana pot chai jon ba amadi laiba dagi laichada si amukhana sandorak labadi amadi post masing thangen hengkalak labade lengang na amukhana curfew thamlak pa jai ana committee on COVID-19 Manipur CCM na thadorak pa zero lamada aire Jerolas na hai lengang na miyam gi kudong chadaba si yang laga total lockdown hek lokthoki bada gi mitin bagi sanga si khangen engalagle portham gi masing su azu ki madik yam khalak pag loina na laiba lakpa mi gi masing su singna chaina bangam da bagi mong da hengalagle aziguma phiba masi yang laga tongan ba state vendor phambe area sing the mass awareness program pang thok bagi manung channa ngasi su committee asigi convener premjin na luching dra pang thokre Arubeda content sing asigi maru weba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yengbiri bupuna makpa thaga sari channel asina tom da kanarabadi subscribe tawi reverse na subscribe tawi ramaloina like and share tawi so kawi gnu pramakpo amuka na thaga sari